Z menoj je naš zvezni nogometaš Karlo Plantak. Karlo, proti Velenjskemu Rudarju si vstopil s klopi, proti Muri si začel obračun. Glede na to, kar se dogaja na treningih, lahko tudi tokrat pričakujemo, da boš dobil priložnost svojega trenerja. Pa na meni je da naporno treniram i radim, a na treneru je da odluči hoću igrati ja ili neko drugi. Tako da, eto, nadam se onda i prilici u idućoj utakmici već. Kako si zadovoljen s svojima predstavama proti omenjenima nasprotnikoma, proti Rudarju in proti Muri, kjer si jim na zadnje pretekel več kot 12 km? Pa to je sastavni dio mog posla, to moram raditi i nadam se da ću to u budućnosti još više i više ponavljati. Za uspeh se proti Taborju ne gre bati, če bomo Karlo prenesli tistih 40 minut iz Fazanerije v obračun s Sežanci in jih razvlekli na 90 minut. Pa ako ponovimo ulazak u utakmicu ko protiv Mure, taj pristup i kako smo ušli u tu tekmu, siguran sam da neće biti problema u ovoj idućoj utakmici, samo da još malo smanjimo tehničke pogreške i to će biti to.